Yes, nibyo koko Kamanyura M23 bakomeje kuyihekura mu mugambi mubisha karundura wa Antoine Félix Tshisekedi. Nibyo koko 5/5 uko tuvuye hano muri studio dusanga amakuru y'urugamba ruri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwazanye iyindi version. Aha muri Kamanyura ndaje nkubwire neza 5/5 uko M23 bayihekuye. Ni nako kandi bisa naho bya bindi Bibiliya yavuze ngo shitani ngizaza ishyire ikimenyetso ku bantu bayo, ndetse wasanga nyamaze shitani yazamutse igatangira gukorera uwo mugambi wayo ahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihereye kuri izi FDLR nyuma ya operation Karundura M23 yakoreye ahangaha Igoma. Bagize gutya bafata ibyuma bishyushye cyane barangiza bakishyiraho ikimenyetso cyo kugira ngo urugamba barwahanganyemo na M23 rutazigera rubatenguha habe na gato. Ni nako kandi uyu nguyu nawe yarahiye agira ati motema mobiringote anzambe azali koronyoso ya mbokote kwizina ry'Imana ndagasumba uko ndeshya. M23 nzaruhuka nyiciye umutwe, nibinsaba gukoresha pistoli nzabarasa, nibinsaba gukoresha machine gun nzabatutumura, nibinsaba gukoresha bazuka nzabaha umuriro wakataraboneka, niyo byansaba gukoresha ibibombe nzabaturitsa. Uwo ngo nta wundi ni Antoine Félix Tshisekedi, nyuma yo kuzenguruka amahanga yose yirukanka ashakisha abasumba abandi ubushobozi mu kurwana kugira ngo bahangane na M23, akirukankira mu Burusiya gushaka abacancuro, akirukankira hena hose gushaka abacancuro, bikarangira ageze muri Amerika akazana uwo bita Eric Dini Prince, byarangiza naho bikaba bisa naho biri kwanga. Ubu kuri iyi nshuro akaba yerekeje muri Colombia kureba abacancuro ngagiye kuzajya abahemba ibihumbi 15 by'idolari. Abangaba ngo bakaba barakoze ibitangaza ndetse n'udushya bagahinduka abastari mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Byose rero ndaje mbikugezeho neza 5/5 wahageze, nta handi ni kuri La Difference TV. Nimba rero uri mushyashye rwose kora subscribe kugira ngo utwereke ko turi no kumwe neza 5/5, wakora no kuri like tukijyanira neza kugira ngo na notification zijye zikugeraho aho waba uherereye hose. Yes, rero bakunzi ba La Difference TV, byanyabyo rwose ndakubwiza ukuri ko urugamba ruri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rumaze gufata indi sura, rumaze gufata indi ntera. Ahangaha M23 rwose bakomeje kuyihekura mu buryo buhambaye cyane, mu buryo burimo n'ubugome bukabije, ndetse mu buryo bwanahinduye n'indi sura, mu buryo babonye yuko M23 ifite tekinike zihambaye ndetse na tactique zo kurundi rwego ndetse n'ubushobozi buhambaye cyane. Ibingibi akaba ari byo bifashishije, ariko bisa naho rwose M23 bari kwikoma mu nkokora ndetse bakanayongerera n'umujinya. Aha rero nta kindi aba barwanyi bakoze bari guhekura M23 nuko bari kwica abaturage bashinzwe gucungira umutekano. Aba barwanyi b'abarundi, aba barwanyi ba Wazalendo, mon cher mes amis, bakomeje kwica abantu ahangaha rwose, by'umwihariko hano muri Kamanyura. Reka bari naho duhita ko tunakomereza cyane tuvuge kuri ibi ngibi biri kuhabera. Ahangaha Kamanyura hari igice kigenzurwa na M23, hakaba ndetse no ku rundi ruhande rwaho ngaho inyuma ku mupaka n'ubundi w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha naho hakabarizwa ingabo z'abarundi. Aha rero ikitwa abarundi bahaherereye ndetse na za Wazalendo ziri hiryo mu misozi bari gukora ubwicanyi ndenga kamere, ubwicanyi buhambaye. Uyu nguyu yari umuturage wari wiviriye rwose ahangaha muri ibi bice bya Kamanyura, yerekeje ahangaha muri Uvira agiye gusura umuryango wiwe. Birangira bamwishe nta kubaza, nta mpamvu, nta niki. Amashusho yo rwose ndakubwiza ukuri ko sensitive yayo ntago umuntu yayerekana ahangaha kuri YouTube, ariko abari muri groupe byo baraza kubibona. Aha rero uyu muturage bamwishe nta byo kubaza ibiki niki, ndetse n'undi muturage wese uri kunyura hariya bari kumwica. Aha rero tekinike bari gukoresha nta yindi niyi. Jesus Christ, Uburundi buracyafite cya kintu bita ngo n'ubwoko, kugendera ku bwoko ndetse no kugendera ngo uko umuntu areshya. Nimba uri mugufi urabizira, nimba uri muremure urabizira, nimba uri igikara urabizira, nimba ufite isura imeze ukuntu uteye nabi, ibyo byose urabizira. Aha rero iyi Kamanyura yose bamaze kuyita yuko ngo ari agace n'ubundi k'Abanyarwanda. Umuntu wese urimo
yewe niyo yaba uri umuzungu bigaragara ku ruhu yuko ufite ibara ry'abazungu, ibyo ntago bikuraho ngo uko uri umunyarwanda. Upfa kuba uri muri Kamanyura gusa, iyo uturutsemo werekeza ahangaha muri za Uvira, ingabo z'abarundi zikakubona diregite, uba wamaze gukatisha tiki kwerekeza hehe? Ikuzimu. Aha rero abaturage, hari abaturage n'ubundi bari gutambuka bajya n'ubundi ahangaha muri Uvira baturutse mu bice bya Kamanyura. Ahangaha ni izi wazarendo nazo zamaze kuba zikominikana n'abarundi bari hano k'uyu mupaka, barababwira ati abantu bose bari hano mu bice M23 irimo bya Kamanyura bose ni abagome ni n'abagambanyi, uwo mubona wese atambuka ahavuye gusa byonyine ubanza n'amaneko zabo ziba zaragiye kuhaneka, iyo batayizi nayo birangira nayo bayishe. Apfa kuba ngo aturutse noro mu icyo gice, ubwo nibwo buryo bari gukoresha ngo ndetse ngo kugira ngo bafatiremo na za maneko ngo za M23 zigira gutya ngo zikabinjiramo zikajya kubaneka, dore ko M23 rwose iyo tekinike iyigira, ikinjirira abarundi ndetse ikinjira na za wazerendo ikabinjiranamo, yewe hafi no kurara ku buriri kumwe, kandi nyamara ari umu M23 waturutse mu gisirikare aje kwishakira iki amakuru. Aha rero ibyo byose abaturage nibo bari kubigenderamo bagapfa ku bwinshi cyane, dore ko kuri uyu munsi wa none abagera kuri 2 bamaze gupfa bishwe n'abo ngabo, ndetse abandi nabo bakaba bafashwe n'izi wazarendo, abakobwa abagore, barangiza bakabahereza izi ngabo z'abarundi bakajya kubafungira ngahantu bita ngo ni mu Kibitoki. Yewe mwoka byaramwe, ndakubwiza ukuri ko izi ngabo z'abarundi amayeri yose ziri kuzana ahangaha nayo guhemuka nta n'ikindi, ndetse kandi ngo ibingibi kugira ngo bakore ibi bikaba byaturutse hehe? Kinshasa. Ibi byose rero bisa naho ari ya gahunda ya Antoine Felix Tshisekedi akomeje yo kugira ngo icyitwa ubwoko, icyitwa iki umuntu umeze ukuntu bagire gute bice abaturage n'ubundi bavukiye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero nanone duhite twikomereza ahangaha ni muri izi FDLR, nk'uko nabikubwiye wagira ngo rwose shitani wa mugambi wayo ifiteho gushyira cya kimenyetso cya 600 ngo na 70 ingahe simbizi, ngo bakagishyira ku bantu, nimba ari mu gahanga nimba ari ku mapinya nako ku maboko ntago mbizi, ariko uko byasa kose shitani uwo mugambi irawufite. Wagira ngo rero niyo yazamutse ikaza gukora iyo operation ahangaha muri FDLR nyuma yuko M23 ikoze operation karabutaka ahangaha muri Goma, igashakisha icyitwa umu FDLR wese aho yaba ava akagera, bagatwika n'ibyangombwa byabo byose bya fake bihimbano bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo baze kwiyoberanya bakore amabi ahangaha muri Goma. Ibi rero byatumye abagiye bacika ku bwinshi, bacitse ku bwinshi, bacika iyi M23 kugira ngo badakomeza kuba babafata cyangwa se ngo babagirire nabi cyangwa se ngo babakoreshe ibindi nk'uko twagiye tubibona, bakabarunda hariya muri Stade d'Ornite bakababaza irya nino. Hari abagiye rero bacika berekeza mu birunga bya Nyiragongo, aho bagiye basanga abandi bagenzi babo muri defense babwati rwose byakomeye, noneho agahuru kimbwa kacitse. Aha rero bakimara kugerayo no kubona ibi byose M23 iri gukora, bagize gutya biga tekinike bitewe nuko bataziranye buriya abenshi. Rabwatero nta kindi dufite ni ukwishyiraho ibimenyetso bituma twese ubwo tuzajya tuba turi mu rugamba cyangwa se turi muri operasiyo zacu tutazajya tugira gute tuyobekana. Aha rero bashyuhije ibyuma, barabishyushya ku bwinshi, bakajya bishyiraho bakiteraho ibimenyetso ku ntugu, ku maboko, kugira ngo nibahura wenda bahuriye mu gikorwa kimwe, iyo ngiyo aba ariyo sinyare yabo y'ikimenyetso bashyizeho bahanye nk'igihango. Neza nk'iby'uwo mugambi wa shitani ndakurahiye. Ese uyu mugambi uraza kubahira? Nawe umbwire muri comment nimba uyu mugambi waza kuza kubahira. Reka rero tubitega amaso turebe aho bizaherera. Yes, rero ni nako twerekeje ahangaha. Ese buriya nanakubaza nti cyangwa se ibiganiro by'amahoro byari biri kubera ahangaha muri Katari biracyari kuba? Ese ubundi ibiganiro by'amahoro biri he? Biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Biri Kinshasa?
biri hano se muri za Sadeke n'ahandi hose hano muri Tanzania niho biri kubera? Ese biri muri South Africa? Ikigaragara nuko iby'ibi biganiro byo bisa naho ari ikinyoma, nta nibihari, ndetse nimba binahari nta nicyo biri gutanga kugeza kuri ubu ngubu, kuko ubwicanyi bukomeje kuba bwinshi cyane. Uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi we yakomeje guhakana n'ubundi biganiro by'amahoro, icyo yishakira ni intambara ndetse no kugomeza kurimbura abanyagihugu biwe, ariko bishobora kuba hari iyindi nyungu abifitemo tu. Ibi biganiro rero bisa naho nimba biri no kuba, ahubwo wagira ngo birimo biratiza umurindi intambara kugira ngo ibe vuba na bwangu, cyangwa se intambara ikomeze n'ibindi bikorwa bibi byose bibe, kuko ukurebye uko ibintu bihagaze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara ahubwo niho ziri kwiyongera ku bwinshi cyane. Ubu ikintu gihari nuko Uvira yonyine ariyo isa naho wenda wavuga ngo niyo igaragaza yuko wenda hari agahenge kwa ko M23 itarahafata, ndetse na Warikare buriya nayo bisa naho ariyo twavuga yuko arizo zitari kuba zafatwa cyangwa se ngo ziberemo imirwano ikakaye cyane. Ibyo bikasa naho byashyigikira yuko ngo hari agahenge k'amahoro ndetse n'ibiganiro, ariko urebye mu by'ukuri nta bihari, kuko n'ubundi intambara izirakomeje. Iyo ngiyo za Minembwe, iyo ngiyo za Kaziba, iyo za Katogotaho noneho reka sinakubwira, ndetse yewe n'ahangaha muri Uvira. Ikindi nanone kibikwemeza nuko tunanihuse cyane rwose duhita dusimbukira ahangaha mu Burundi. Nyiricyubahiro Perezida w'u Burundi rwose agize gutya, noneho abona yuko intare za Sarambwe zikomeje kumutitiza n'ubundi k'ibiganiro ntacyo biri gutanga, intare za Sarambwe zikomeje kuba zasatira uyu mujyi wa Uvira, nawe umutesheje umuraje ku nkeke utuma ataryama ngo asinzire. Agize gutya afashe icyo bita aba special forces biwe, barya bakarabutaka bashinzwe kurinda mu gihugu umutekano, hahandi barya barinda ndetse n'abayobozi babaje hariya muri kiriya gihugu. Afata abo ba special forces abohereje hehe muri Uvira, kubera yuko abona yuko abahari bishoboka yuko imyitozo baba bafite idahagije, idahambaye. Yafashemo bakeya, abandi basigara i Bujumbura, abandi ahita bohereza hehe hano muri Uvira kugira ngo bungikanye n'abandi imbaraga, bareko M23 umurindi ifite wo gufata aka gace ka Uvira wakomwa mu nkokora. Ntago byoroshye rwose. Mugani wa muririmbyi Pisco yawaririmbye ngo no easy, it's no easy kabisa, it's no easy. Urugamba ruri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwafashe indi ntera rwose. Ikigaragara cyo nuko M23 ikomeje gutitiza Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Reka rero nanone duhita dukomereza ahangaha. Uyu nguyu ni nyiricyubahiro n'ubundi Antoine Felix Tshisekedi, His Excellency wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarahiye yivimuzi n'imuzingo, agira gute, asizora, aravuga ati M23 uko byagenda kose ngewe nzaruhuka ndagasumba uko ndeshya mbashyize ku cyokezo mbakarange. Aha rero yagize gutya, ngira ngo murabizi, yirukanka muri za hehe hose mu Burayi, ajya mu bihugu bigiye bitandukanye, ajya mu gushaka abacancuro na Afurika na yarayizenguruka, agira gutarabazana, azana abazungu bita ngo naba mercenary, azana n'aba black water, arongera azana n'abanyamerika bose. Ubu kuri ubu ngubu nibo bari kuvugwa bashyigikiwe na Eric uyu nguyu Prince ukuriye aba bacancuro, nawe kuri no ncuro akaba ari gukomeza gushaka abandi bacancuro hirya no hino bandi baza basanga bari hariya muri Kongo, kwako n'ubundi abaje bisa naho byabananiye kubera yuko M23 imaze kubereka yuko atari agafu k'imvugwa rimwe, ari kuzana abandi. Antoine Felix Tshisekedi nawe yamaze kubona yuko adashoboye, ko M23 ikomeje kumutera inshuro, arangije agira gutya. Ntago twakibagirwa uko yazanye n'Ababiligi yewe, ako banza ari division hari wenda nk'iya division nk'iya 10 na kangahe bazana, cyangwa si ya nyuma na nyuma,
arizo bazana wenda abasirikari b'inkorokoro ntaba ari bo bazana. Aha rero Antoine Félix Tshisekedi tudatinze icyo yakoze yagize gutya noneho akaba yazengurutse amahanga bamutungira agatoki baravuga ati hano hari abasitari babikoze bica biracika bahinduka abantu bakataraboneka bazi gupima ku nyama neza umutwe bagahita bawubarura. Abo nta bandi ngo nabo muri Colombia ni abacancuro nanone. Ntago byoroshye. Aba bacancuro azanye rero bo muri Colombia ngo bazajya bahembwa ibihumbi 15 by'idolari byiyongera n'ubundi ku bindi bihumbi binga kuri za miliyoni 50 z'amadolari ziri guhabwa izi black water z'abanyamerika. Ubwo nanga miliyoni 50 ndetse n'ibihumbi 15 by'idolari, amafaranga menshi umurengera. Zikashobora kuba yaba hafi nk'ingingo y'igihugu cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe. Ewe gawe, ubwo ni miliyoni hafi zigera muri 19 z'amanyarwanda. Miliyoni ni miliyoni 19 cyangwa simbizi mperuka mu ishuri kera. Ariko mu by'ukuri uyu nguyu wirukanye ahangaha muri Colombia kuzana aba bacancuro bamubwiye ibigwi byabo nawe yumva yuko ngo rwose ari abakataraboneka. Ubu rero ngo igihari vuba ahangaha bagiye kuza rwose ku mirwano kuri tere hariya ku rugamba bahangane na M23. Ibi rero bigize gute rero, bisobanuye iki? M23 igiye kongera kujya mu rugamba rushyashya, igiye kongera kugira gutya ifungure undi muriro mushyashya ugiye kubahanganisha n'abandi bacancuro. Aba banyakolombia sekonzi ko muri Colombia haba kakantu bavuga ngo ni ibaba, nimba ari ibaba, nimba arako ku mugongo w'ingona. Ubwo muri make nakamogi. Iyi Colombia mpamya yuko neza ubanza ari cyo gihugu cya mbere hano kuyu mugabane nako kuyu mubumbe w'iyisi ariho bashobora kuba bacuruza ikintu cy'ikimogi, dore ko ari naho hagiye hasangwa abacuruzi ba mbere ku ino si ya rurema barucuruza karahava. Abo bita ngo ni ndabibagiwe ariko nyine barahari ndabizi rwose. Ba Pablo Escobar n'abandi benshi n'abami b'amajyepfo yose ngo ni barare na Derisuru, ibintu nk'ibyo wa mugore wabayeho wakataraboneka. Aha rero aba bacancuro rero sinzi nimba bazaza, reka tubitega amaso turebe koko, ariko byamaze kwemezwa yuko ngo bagomba kuza ahangaha kuri ubu butaka bagahangana na M23. Reka rero mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza, mwakoze kuba mwanteze amata.